Halo guys, wah kita mau kemana nih guys? Kita mau jalan-jalan dulu nih guys. Ada pertemuan nih guys. Aduh gaya bener kita nih guys. Iya. Wah, jauh nih guys perginya guys. Tumben nih kita pergi jauh guys. Kita mau cari ondel-ondel guys. Apakah ada guys? Check it out. Wah, saksikan terus ya guys keseruan kita hari ini guys. Mantul. Udara hari ini cerah guys. Aduh, untung cerah guys hari ini guys. Sangat bersyukur guys. Alhamdulillah ini hari ini cerah guys. Wah, lihat guys, langitnya juga bagus banget guys. Dan perjalanan kita hari ini pun lancar jaya guys. Waduh, tuh lihat guys, ada sawah-sawah guys. Wah, mantul nih guys. Wah, kita udah ada di mana nih guys? Wah, kita ada di dalam hotel nih guys. Hotel Holiday Inn Suite Jakarta guys. Nah, nih kita sedang mendengarkan Mr. Todd Cordy menjelaskan guys. Oke guys, kita dengarkan dulu ya guys. Disimak guys. Check it out. Wah, jangan lupa guys, kita foto-foto dulu guys bersama orang-orang yang terpenting guys di hari ini guys. Wah, biar mengabadikan momen guys. Wah, bareng-bareng Mr. Todd dan kawan-kawan guys. Ini dari berbagai penjuru. Iya. Wah, mantul nih guys. Kita foto-foto dulu. Check it out. Wah guys, kita akhirnya ketemu ondel-ondel nih guys. Ondel-ondel nibing guys. Wadidaw, mantul nih guys. Oke guys, kita saksikan guys ondel-ondel menari guys. Cantik banget guys. Oke, yuk guys, kita saksikan terus guys. Check it out. Wah, ondel-ondelnya nari sambil bawa balon guys. Waduh, mantul nih guys. Menari sambil bawa balon. Mantul. Wah guys, ada anak kecil guys. Ada dede bayi. Ada bocil guys. Iya. Minta digendong sama ondel-ondel guys sambil bawa balon. Mantul. Hebat ya guys. Masih kecil udah berani guys sama ondel-ondel. Wah, hebat ya guys. Mantul.
lumayan lama ya guys, bocilnya digendong guys. Wah, nggak pegel tuh ondel-ondel. Kek kek kek. Wah, hebat ya guys. Nggak nangis guys. Wah, biasanya anak kecil tuh guys digendong gitu langsung nangis guys, apalagi sama ondel-ondel yang besar seperti raksasa. Kek kek Ya kek ya kek. ya ya ya. Wah, nih ondel-ondel ceweknya semangat guys, dia menari terus guys tanpa henti. Wadidaw wadidaw, mantul guys. Oke guys, sampai sini dulu guys, jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.